келесің ұян қарап, сен мені байқап. Жүрегім, жалғыз өзің ару тілегім. Жүрегім, бақытамын сені сеземін. Жүрегім, білесің ғой сен сүйемін. Жүрегім, жалғыз сенсің көркі дүйнөмдүн. Өзің барда қанат қағам кенен, өзгөрүлбөй манай ачык сени менен. Жолуктурдум бакыт кушун. Эки жаштын бири менен көбү болуп турган өкүл атам өз атам эсен болсун кайната дейт. Эки жаштын өкүл атасы Каныбек мырзаны өкүл энеси Зият айымды чакырайын, жаштыкка белектери менен келип отурат. Өкүл ата өкүлүнө келип барыңыздар. Кочоңуз жаштар. Айтатка тугандар, эки тоо көрүшпөйт, эки адам көрүшөт дейт. Мына биздин Москвада жүргөн мекендештер бир тугандар, өнүгүптүр тугандар. Мына тугандар, Кыргызстанда кандай той болсо, азыркы заманда, азыркы кезде Москвада ошондой той концерттер болуп атат. Жакшылыктар көп болсун тугандар. Ошол тойлордо, концерттерде биз кызмат кылып атабыз. Айда Кыргызда ушундай жакшылыктар, тынччылыктар, тойлор, жакшылык көп болсун. Ушул Каныбек мырза менен биз bir 10 жыл мурун Кыргызстанда көрүштүк эле. Азыр эми Кудайдын насиети мына Москвада көрүшүп отурабыз. Жакшылык кечиде эки жаштын мындай махабат байрамында өкүл ата өкүлүнө отуруп тургандар. Өкүл ата өкүлүнө бир кол чаңа бериңиздер, тугандар бериңиздер. Шаңгырак. Мына тугандар, урматтуу Каныбек мырза, Зият айым өкүлүңүз кут болсун. Эми Каныбек, мен сизге бир 3 суроо менен кайрылайын. Ырысбек менен Ханзада канчанчы өкүл кызымыз? Экинчиге тугандар, жоксо бир кача апайыздан берилет тугандар. Рахмат. Өзүңүздөрдө канча уул канчаңыз бар? Бир уул, бир кыз бар. Бир уул, бир кыз. Ошончо деле ошончо аз го? Каныбек, бир уул, бир кыз. Чоң уул, кыз бе? Ошол кыз төрөлгөндө Бұры жарымда сүйінші өргенсің, да? Бергенбізді. Бергенсің. Мұна сен жоқ жерден бүгін дағы шол бір ұлыңа, бір ұл, бір қызды қошып отырасың. Жоқ жерден. Емін бағадағы сүйінші өресін, әмін микрофон берем. Тұрал бір қол шығарпаңыздар. Бияқта сөз бар екен ұшындай. Тамада жігіт қалтуды әткетті дейсің. Мұна тұрғандар. Қалтуыра. Бір қол шығарпаңыздар өкіл атасына. Тугандар, буну өкүл атасын алганыбыздын себеби бүгүн конкурста өкүл атасынын атынан жаштакай белектерге майдалатып коюп беребиз. Жигит болсоң март бол дейт, март болбосоң жок бол дейт. Өкүл ата өкүл энесине дагы ыраазычылык айтабыз. Каныбек мырза, Зият айым, өкүл кыз кут болсун, кабыл тилек өкүл атасын болсун. Бир кол чабыңыз, келиңиз. Мына ушу бүгүн өзүңүз укам болуп жүргөн Ырысбек укам эмес, будан буяна балам болуп калды. Эч качан кармашкан колуңар үзүлбөсүн, жүзүңөрдөн жылмай кетпесин, ар дайым жакшылык үстүндө ойноп жүрө бергиле. Ушунчалык сыйлап немегандарга силерге да рахмат. Аял жакшы, жакшы, вазир жакшы, хан жакшы дейт. Мына биздин Каныбектин өмүрлүк жары, эки жаштын бүгүндөн баштап өкүл энеси Зият айым келип отурат. Зият айым өкүлүңүз көп болсун, жакшы кабыл тилек өкүл энесине болсун. Келиңиз. Мен дагы көптүн сөзүнө кошулам, бактылуу болгула. Бүттүбү? Сүйлөдүңүзбү? Ушундай аялдар жакшы, жолдошум сөзүнө кошулам дейт. Ар дайым ушундай болуп калсаңар экен, үйгө барганда
Рахмат, тамаша көрсеткенім бар, тамаша бүгін тамада жігіт біреуіңіздерге тиісіп сөйлейді, біреуіңіздерді чымчып сөйлейді, тамашасыз туғандар, қырғыздері тамашаға келеді. Өкілет өкіліне жасылға айтамыз, өкілет өкіліне құр келген жоқ. Әлбетте екі жаштың бір-біріменен байлаушы, сүйіну болған неке шакегіменен келіп отырып тұрғандар. Екі жаш өкілет өкіліне неке шакектігі қолдан келсе қол шарпайыз. Әлбет мырза Çeşitli canlar Kelebeğin tek isto Gecenin Adam bir böyle Vasatına bir yolu Komanda ne diyeceğiz? Birbirine ne diyeceğiz? Çeşitler ben çağırıyoruz bana gelsin. Bolğон неке шакекти тақты өкілет өкіленеге ыраазычылык айтабыз. Бир кол чаап туруп өкілет өкіленени узатабыз. Рахмат сизге. Ал эми Рысбек, сиз отурбай турсаңыз. Рысбекти тамашага салып берели. Неке шакекти алган болуп кыртар Kayın çocuklara gelgen konukları karab tur bir 3 yıl bulmalar koysun ben. Olsa kadıra ha. Sen buradan gülüye. Sen boyda sınıf bile koştaştın. Çevreye ilir de. Tamasha, hurmatlı Rısbek gelin bana vaxtlarınızdan. Ardayım şu dike şakek olduğunu düşmesin. Rahmat olun alsanız olursa. Rahmat. Атажұртты шақырайды. Біз жалпы Рысбек Мырзан Атажұртты өмірчек ағамыз баштаған Алтынбек тойчу ағалар қоштаған. Ханзада қызымыздың Атажұрт жаматы Ермес Мырза Гүлнұр және Айдан Ейжелер қоштаған. Атажұрт екі тараптың Атажұрттың бір шақырайлы чоғы бейғылайлы туғандар. Жамат Атажұрт барыңыздар келіңіздер. Жалпы біздің Рысбектің туғандарының Атажұрттан келген меймандар өкілдер барыңыздар келіп менен оң тарабынан орын алыңыздар. Әлеми біздің Ханзада қызымыздың Атажұрт жаматынан келген қонақтар сол тарабынан орын алыңыздар. Батырақ келіп беріңіздер. Атажұрт келіңіздер. Атажұрт жаматынан Ермес ағамыз, Гүлнұр жеңе, Айдана жеңелер барыңыз келіңіз. Атажұрт батырақ келіңіздер. Рысбек Мырзаның Атажұрт өмірчек ағамыз, Алтынбек ағамыз, тойчу ағалар қоштаған. Жалпы Атажұрт ағалар, әбижелер, әкелер чоғы келіңіз. Тараптан Атажұрттың чоғы шақырдық мұна туғандар. Бізден 2 жаштың Атажұртты тойханабыздың төріне шығып берді. Урматтуу Атажұрт тойхут болсын, келин құт болсын, жақшы қалу тілек, Рысбектен Атажұрт жамаат болсын. Сөзді улуулатайда келіңіз ағамыздан баштайбыз. Ассаламу алейкум. Бүгінгі тойдың күбелері, құдағилар, шу барымыздың башымызды біріктіріп бүгін вақта тұрғын жайып, дағым таттырып атқан шу енебез Рысбек Ханзада. Біріншіден өкең құшпаңыр бек болсын, денсаулығыңар чың болсын, өміріңер ұзын болсын. Өкең бір-біріңі сыйлаған, бір-біріңі атын сыйлаған, ел-жұртты сыйлаған, елге қызмат қылған бақтылы жастардан болғыра. Алдыңарды бала бассын, арқаңарды мал бассын, өріктен өмірі тоқты жөжірей бергілі өкем. Ошо менен бірге, шу Еркін Акан менен Қаныкеге жеңе медал жерден қарайтып қойын. Еркін Акан Қаныкеге жеңе, шу келіңіздер құттық болсын, құда-құда құттық болсын. Шу келіңіз ақжолтай келін болсын, шу өкеңіздер тең арып, тең қарыңыздар, өмірлі болыңыздар, денсаулығыңыздар чың болсын. Ардайым жүзіңіздерден күлкі өтпесін, алтын башыңыздар аман болсын екен. Ошо құда түптүү, тамырлуу, сындашқан емес, сырдашқан құда-құдайдан болыңыздар. Деп барыңар жерде отырған мигранттар, барыңарға денсаулық ішіңіздер ийгилик каалайм. Ушул менен. Ол чағапыңыздар біздің ағамызға ең жақсы оригиналды қабыл тілектерді айтты. Рахмат, біздің ағамыз жиынтықтайды. Келіңіз аға.
Assalamu alaikum, dагы бир жолу. Куш келипсиздер, кудагыйлар жана меймандар. Бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү Респект менен Ханзада тоюна да куш келипсиздер. Эмне жакшы мейман болуп кеттиңиздер, көңүлүңүздөрдү ачып отуруңуздар демекчибиз. Ошо эми 2 жашка эмне Респект бактылуу бол. Ханзада келдим, бактылуу болгула, жашоого болгон кадамыңар байсалдуу болсун. Кудай таалам жүрөгүңөргө ыйман берсин, дагы бир жолу бактылуу болгула. Рахмат, кол чапкыбыз Атажурт жамааттары ашылып айтабыз. Эми туугандар биздин ушул Ханзада кызыбыздын Атажурт жамаатына келген агалар эжелер чыгып отурат. Урматтуу агалар эжелер, куш келипсиздер. Күйөөлөр кут болсун, каалоо тилек Атажурт жамаатыбызга агабыздан баштайбыз. Урматтуу Респект Ханзада бүгүнкү үйлөнүү тоюңар кут болсун. Көңүл ынтымактуу болгула, бири-бириңди сыйлаган, бири-бириңди түшүнгөн, жалпыга үлгү боло турган жакшы үйлөрдөн болгула. Кол чапкыбыздар туугандар. Эжекебиз жыйынтыктайт, келиңиз эже. Урматтуу сиңдим Ханзада, күйөө балам Респект, өкмөттүн үйлүн бактылуу болгула, баардын айткан каалоо тилектерине кошулат. Эжекем арасылык туугандар сүрдөп кетти. Бул сүйүнүчтүн сүрдөсү. Рахмат, эми туугандар жаштыкка айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Алып келген белектерди Москвада подаркан улугу конверттин коргон берген Кудайга жагат дейт. 2 жаш куттуктайбыз Атажурт. Кол чапкыбыз, рахмат сиздерге. Эстерге сүрөткө чыкканыңыздар, жылмай кандай орун алдыңыздар, кийип баштайбыз. Респект кушкан болсун, убакытта пайдаланып бир куттуктап коеюн. Эми дике шакек тагылды, үйлөндү, эми турмуштун ысык суу болуп, турмуштун кайсы жумуш кимге тиешелиги келген коноктор боюнча аныктайт. Респект, сиз бул жерге туруңуз. Анын келип калат, сиз бул туруңуз, бул жакта. Сиз бул жакта туруңуз. Респект, артырасыз болуңуз, артыраак. Мен азыр сурай бергенде кимге тиешелүү болбосо алдыга бир шаг таштап коесуз. Сизге тиешелүү болсо алдыга бир шаг таштап коесуз. Биринчи суроо. Үйлөрүңүздө эми үйдө ким кожоюн? Не параз бетине жыласың, жыласың. Үйгө акчаны ким таап келет? Албетте Респект. Ошол таап келген акчаны акырдатып, бекитип, акырдатып ким иштетет? Мен иштетем бар. Ким иштетет? Ким иштетет? Үйдө малды ким жабат? Үйдө тамакты ким жасайт? Ошол жасаган тамакты бул деп отуруп ким жейт? Кудай кааласа, жакшы эле жарымыңыз. Көп бала болсоңуздар, бала ыйлай берсе ким тербетет? Молодец. Респект ва досторго бар экен. 100 сомун болсун, 100 досун болсун дейт. Достор менен бир жакшылыкка отурган биз эркекпиз да. Эртең менен келсе, каякта жүрдүң деп ким айтпайт? Айтпайсызбы? Кочалбайсыздар туугандар. Молодец. Респект. Алдына барайық, айтпайды деп мына келген қонақтарына айтып қояйын. Келіп ал алдына қараңыз. Bir-birinizге басыңыздар. Жарашыптыр киіміңер бойыңар, қошыламын мақсат тіле бойыңарға. Құдай көріп жолыңызда қалармыз. 2 жаштың қыз ұзатшы, gelin алшы тойыңарда. Олшақ болсаңдар. Барыңыздардың алдына кездірбейлі туғандар. Birinci антрап бейсіне 2 жаш менен биргеликте бийге шақырайын туғандар. Мында қылайды. Жарым сааттык бий антрап 2 жаштың урматы үчүн. Бийлегендер бийлеңиздер. Бийлемегендер бийлеп аткандардын ара шарагына тийбеңиздер. Жарым сааттык бий антрап 2 жаш менен достор баштап берет. Кеттик анда бийлейбиз. Башталды.
болсам жан жаным сала көрме жаным арманы бір қыз көрдім Мәдина неткен сұлу жан еді махаббатқа әлегі әдемі орын арманы болсам жан жаным сала көрме жаным арманы
мырзалар, toyuzdun ikinci bölümün başlarız. Kuda söyleyip bir kol çalak koyuz. Turganlar genizde toyduk bu arayla. Mına turganlar, Kudayın nasip etip toyuzdun ikinci bölümün başlardık. Birinci bölümde en жақсы pozitif biylediңіздер. Biylеген konuklarga toyuların atынан araşık aytağız turganlar. Biyle atқанда biyle qarap turgan insanlarga da araşık aytağız. Turganlar gelіңіздер emi. Biz iki yaşlı çakraya vaqt aldırgar turganlar. Azır emi bir cemaatlı sözdün gezegini dayadıqa çakraylandan keyin en alğaçkı konkurs alanına barыңыздарды dayadıqa çamdаңыздар. Biz hazır Respekt Mırza'nın taga Jurt cemaatini dayadıqa çakırabız. Tagalar jeyindir çoğu çakırabız. Şaripbek ağabey başlagan cemaat dayakırımızlar Respekt Kanzada'nı çakırabı. Biz taga Jurt'ta jeyindir bir çetinin çakırabıyla toyqanabızın törünü. Şaripbek ağabey Muratani Samarejimiz, Jarqınay jimiz, Tuğanbay ağabey, Goliza, Aytpur eceleri koştuğun jeyindir, tagalar barыңızдар birgelikte çoğu cemaatыңыздар менен чыгып бериңиздер. Келиңиздер, tagalar, jeyindir. Respekt Mırza'nın. Konuklar hoş geldinizler. Şu biriktirip durgan şu iki yaş bakımlı olsun. Karmaşkan kolları bölüklü olsun. Eskiden zamanını görmesin. İki jak teң sıylagan yaşlardan olsun. Aldın mala basıp, arttın mal basıp, örükten bömölüp, toğuqтай töjölüp, kızıldan kızı, otтай ысып болып yaşap жүрөбүрсүн demek için men. Ағы bir жолу бактылуу болгула, Respekt. Тәжігіз Канзада. Бүгін тұрмышқа аттанған сапарыңар байсалды болсын. Адамды адам қылған денсаулық дейдікен ең бірінші чың денсаулық қалаймын. Uzun ömür, daima жаныңарда жандап жүрген жақындарыңар болсын. Төрүңөрдүн көркү болгон ата-энеңер daima бар болсын. Ар бир баскан кадамыңар ийгиликтерди багындырсын, бактылуу болгула. Кудайым буйурса, эмки жылы ушул күндө Бешик тойго келели. Кармашкан колуңар түбөлүк бир болсун. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Ушул агам Мырысбек, аяжегем Канзада экөөңүздөр бактылуу болуңуздар. Кармашкан колуңуздар эч качан ажырабасын. Ушу не тилейм, экөөңөргө самый главный денсаулык болсо, баары болот. Respekt жадап бактылуу болуңар. Assalamu alaikum. Бәріңіздің башыңызды бірікке отырған Respekt айным. Елім өкі мақтылы болғыла. Әрдайым қармашқан қолыңар ешқашан ажырабасын. Рахмат, тағылар жиендерін ашық айтамыз. Ең жақсы қалау тілектер өйдейм. 2 жаш құттықтайыз. Билеттерді кабинеттерді тапшырайыз. Естелікке суретке чөз, андайын орын алып тұрасыз. Рахмат, Respekt тағылар жиендері. Жеңгелі құртықтаңыздар, естелікке жылмай суретке жүргізген андайын орын алып тұрмыздар. Айындар жана мырзалар, біз ең алғашқы конкурсты жариялаймыз. Біз эми бұл жаққа шақырайлы, биге шықты жүрегінде жалға билей тұрған айындар мырзалардан келіңіздер. 4 айын 4 мырза келіңіздер. Құдалардан әлбетте. Канзада қызымыздың туғандарынан, құда сөйіктерден 1 айын 1 мырза алып, биге шықтылардан келіңіздер. Өкілі атынан, жанышуылы той елердің атынан ең bağlı dileklerimiz var tuğanlar. Biz en alğaçkı konkurs şartlarız. Bir yaşıt ayınlarımızda gelinizler. Kim alğaçlarda konkursa bu payı yazlar bir upay. Gelinizler bir ayın bir mırza olur. 4 ayın 4 mırza. Gelinizler dostlardan. Tesilinizlerce mırzalar mına riyakka ayınlar bu riyakka. Ece siz uşak toxtağınız. Siz oturunuz. Geyikler bu sizge mırza. Ayın bu жерге отырыңыз. Siz. Кейкілер ошап кетеріңіздер. Тізіліңіздер. Жылыңыздар. Алыс аралықты алыс қыласың. Өтіңіздер. Төргі жаштары. Азыр мұнда қаласыз. Сіздер бұл жерге тұрыңыздар. Бұл жаққа отырыңыздар. Çoğun siz geliniz. Бұл жақта қалып кетті. Белектер айтып қойырым. Кім жақшы мықты конкурсқа қатышса, birinci orunға өкіл атасын атынан ең bağlı белек авиамоторный деген метродан
2 комнаталы квартира бирөө 2 саатка. Ошерде квартира өткөн алып койдук күлүчү менен. Экинчи орунга Кыргызстандан келген Жашбакай кыргыздын коньягы деген коньяк. Үчүнчү орунда Жашбакай белек. Биз конкурстун шарты менен баарыңыздарды конкурсқа түшүндүрөм. Азмаз бер жашын болмас. Пара-параңыздар менен бийлейсиздер. Азыр пара-параңыздар менен. Birinci, Kara Çorba biyisi boyuшу мүмкүн. Misal үчүн, Kara Çorba бийлеп атасыздар, музыка өчүп калган кезде дагы ошол темпте бийлей бересиздер. Түшүнүктөр? Ар кандай музыка коюп беребиз, ошол темпте музыка өчүп калганда бийлей беребиз. Ким анча бийлей берсе, оюндан четтетилет. Жакшылар бийлейбиз бүгүн той. Биринчи репетиция кылганы бир музыка. Репетиция, бир шаңды музыка коюп берсин, музыканчы келип. Репетиция. Кеттик анда маэстро. Жаштар шундай билейби? Стоп! Стоп, рахмат, ордуктан турабыз, ордуктан турабыз. Жигиттер мына дагырага түштү. Кыргызчасында дагырага чыгып таштады. Эми би конкурс башталды. Биринчи би Кара Жорго бийси. Айымдар мырзалар, өзүңүздөр көрөсүңөр, биз жюрилерди шайлабайбыз, себеби бизде коррупция жок. Кайсыл команда, кайсыл конкурстан мыкты билесе, биринчи орун беребиз. Кара Жорго биринчи конкурс, биринчи би кеттик анда. Жаштар болчан болуп турабыз. Жапаштар менен отурга. Аса. Билесеже, бияк кара билесе, сиздин өзүңүздүн бара. Стоп! Рахмат! Стоп! Силер бара элесиңер, азыр, силер. Рахмат, кулдуңар сыр көрбөйт турат. Кийин эми биз азыркы замандын эң популяр болгон музыкалары ага. Эже, зың-зың-зыңга бийлейбиз. Эже, сиз ага бийлеп, кара бийлең. Кеттик анда экинчи би маэстро. Экинчи биттин кыздары. Zın. Kazak kızları. Bum. Buna dokunlar, rahmat. Buna, boy, sıkabıtka. Sizler babanızlar mı? Ha, rahmat. Evi bir jarasını olanızlar. Sizler bir jara. Evi üçüncü da. Восточный музыка олат. Üçüncü muzika ece. Восточный биге 4 konkursan kaldı. Kettik anda maestro. Üçüncü muzika. Восточный maestro. Açadınız bu sefer ayınlar. Вечером дискотека женщин.
Mına ağa mani daireye çıkıyor bilip otasın siz. Oğlum şu bir çiğ tıkaran balık demeli çirkin. Karap koy ayında. Bakıyorsun. Bak. Gece siz ne? Sizin o kadar desene. Gider desene. Kendisi gelmeye de adam. Bineksi daha. Bineksi? Evet, yetip kaldı da önce. Bakma, 3 para kaldı. Sizler orta açılıyorlar aksakallar. 3. müzik hazır. Hazır evi Lambada çakırarız. Benden lan ama Caşkı teser. Sizlerin muazzar en popüler bolgan müzika Lambada. Kettik anda maestro. 4. müzika. İyi. Kettik anda bakın. Arkası. Barekes. İyi parça atmışlar. Buna çigitiz kredi çok da bilet kaçırgen. Молодец. Bravo. En son şunda bilet gerek. Biliyorsunuz ne gülüyorsun? Ana yetti. Stop. Hazırlanmalar var. Sizde de bakıyorsunuz. Siz bu çıktığınız ayında da almıştıramazdır. Siz bakıyorsunuz. Siz böyle bilgiyiz hazır. Buna yeni final. Hazır yeni ilk kuvatta kimge buyuruyken evi görüyoruz hazır. Hazır yeni sizler için Özbekistan'a sayahat nakt Özbekçe müzika koyupen finalga bileyim. Gelgen konuklar kol çağıp konular. Ağa, ecem karap dur bileyim. Kettik anda maestro. Buna ecem özümünün özüm var kaçırken. Ecem anda bileş bu. Ben jaksa biliyorum. Onun altına gitti. Ona cigitiz aramızda. O çapazda tuğanlar ekip araga. Bak. Elim bunlar var. Lizginka bilsineni bitirebileceğim. Lizginka biliyor musun jaksa? Lizginka mı? Kanda kanız? Lizginka. Lizginka nez? Lizginka. Aytinchi dağı? Bir. Lizginka neyinchi? Lizginka. O'sha Lizginkaga bilmaysiz eche. Oxirgi bir. Echem so'rasa ketdik anda maestro. Rasaga. Assa. Ochaklas. Hemen eche şamura. Aynalı. Acaba para bile gene aramda. Stop. Bak. Sizlerge soçtek konutar koytara kireyken. Bak denizde bazıları şu yigitkeler özgöçe çarpmazlar turanlar. Bak. Anan mana eceme özgöçe çarpmazlar. Adınız kim? Sizin точно kreditiniz yok mu? Yok. Onda. Ana tuğanlar kaç yapmazlar şu eceme. Молодец ece. Evet tuğanlar biz birinci orunda kaysın komanda veriyoruz. Yok öyle bir de veriyoruz tuğan. Bravo. Koyduran buna bak beni bizga kanyak bizim burada. Kaç yapmazlar tuğanlar özgöçe. Neye koyduran vermeyi? Biz semenliyiz da.
Рахмат. Ватыга жол жөнүндө тамашалашып койгонбуз. Mayli onda. Mana ne onda? Qaysi prizni? Konyak kelib. Qo'lchaqozlar konyak berishlar jamoat. Qo'lchaqozlar o'zgacha. Priz maestro jamoat. Qo'lchaqoz. Mana aytsa. Mana shu kırmızı aga Rahmat. O'z qo'lingiz bilan berib qo'ymish. Jamoat konyak kerak ekan. Bir qo'lchaqozlar turganlar. Endi kecha shu aqamdagi priz berib jo'natib turadi. Ha siz to'xtab bo'lmaysiz. Şapanski dönem mi şakama? Siz özünüz böyle konuşa. Ha akama. Koçak pozlar. Bir koçak pozlar turanda. Alemi yaşlarga ökül atamatman. Bundan yaşlarga uygun birlikte onu ayın veriyoruz. Koçak pozlar turanda ökül atamatman. Kaniyet kursan inmesattan. Siz özünüz böyle konuşa. Ökül atamatman. Yeni cigit yüz göz koça berek cigitke. Buna bolar boldan? Bolat. Buna elim sanın. Koça pozlar turanda pres. Yaşına koyuyoruz. Kıray, buna yaşlar, cigitlerimiz. Ötüp, ardayın jakanınız ağarıp жүрсün, gönlünüz tutup жүрсün деп тұрып, өкіл атасының атынан, төбелер атан, бізден атыңыз кім? Алтымалик. Алтымалик болса өтіңіз. Koça pozlar turanda. Eğer tugan da ötüp duruyoruz. Tugan da bile kalça hakkaslarından. Pres, Rahmat. Rahmat, prizinizler kutlasın, belenizler kutlasın. Jizdikimiz barça imeciler. Tağa jurt, gelinizler barыңыздар birgelikte. Kızınızlar. Assalamu alaikum hormatly mehmandar. Jana bugungi to'yning qo'noqlari xush kelibsizlar. Şu 2 yaşga vaqt talay qilaymiz. Daima shu qarmashgan qo'llari bekam bo'lsin. Vaqtli bo'lsin, bola chaqali bo'lsin. Kelajakdagi keng bo'lsin. Hech qachon qarmashgan qo'llari uzilmasin. 2 жаққа тең qaragan yoshlardan bo'lsin. Rahmat. Şu keçingizler menin hurmatlı bekendeshler. Şu yerda oturgan tuğanlar. Mına bugün şu 2 yaştın göz şu tosmen çoğulup kalktınız. Viola singdin baqtlı bolgular. Armaşkan bolуңар töөлүктүү болсун. Ар дайым бири-бириңерди сыйлаган, ата-энеңерди сыйлаган, урматтаган жаштардан болгула. Тилекке каршы ушу ата-энеңер ушул жерге кирбей калдыраларда эч аябай ачышып аткандыр. Ушу ата-энеңерди уят кылбай турган, ушул сүйүүңөр төөлүктүү болсун. Ар дайым бактылуу болгула. Rahmat, Koçakos, Turandır ayınдар жана мырзалар, тағалар, жездилер, тайжелер, рахмат. Эми айтылган кабыл тилектер кабыл болсун. Алып келген жашнакай гүлдестелерди, жашнакай белектерди тапшыралы 2 жашка. Куттукталы жылмайып эстеликке сүрүктөчү андан орун алып турасыз. Рахмат, музыка коштойт. Рахмат. Мына биздин Ханзада кызыбыздын тайжелери, жездекелери тагажып, тагыраак айтканда куттуктап гүлдестелер тапшырыңыздар. Biz vaqt aldırmayla bir cemaat sözlü çakrayla bir başlayla bizden şu Özbek Mırza'nın, Çoğdar Mırza'nın ayılda şarkılarını çakrayla ayılda şarkılarından adını aytsan kudu söyleyip Bıkbek ağaz başlayan Nurbek, Amatbek ağalar başlayan ayılda şarkılarını barınızda bir sürgün çakralı bizden ağalardı aday bir başlayla gelizler barınızda. Atanlar aşağıda zorun altırmızlar. Biz Çoğdar ağabeyimizin ayılda şağılarına mikrofonu uzatağız. Ağalar, eceler kuş gelipsizler. Toylu kutlu olsun. Sözlü gizekster olsun. Ağabeyimizden ulu ataylı sözlü. Geliniz ağa. Assalamu alaikum, hurmatlı xonaqlar, xush kelibsizlar. Omon bo'lingizlar, bor bo'lingizlar, boy bo'lingizlar. Shuncha yo'ldosh hurmatlab kelib kelgan uchun barchangizga cho'q rahmat. Resettingizlar bo'layversin, haqqingizlarga davom etasiz. Ayni tinch bo'lingizlar. Mana shu yerda media bank topshirishlar. Bugun
2 yaşta futbolcu şöyle dağılsıp şöyle baş söyleşip çay içip oturarız. 2 yaş vaktılı olsun. Şeniştek hayat olun. Gelinim kalacağda. Vaktılı olgular. Reçetliğine doğday versin. Atan egermen biz geçinler olgular. Armastan olana köylüde bilgen olsun. Aldığına kudala al basıp. Ağrıdayım bizim oradan dönüm ayıp ettiği gördüm atarlar. Daim şu karmastan olana köylüde bilgen olup. Alpayağın ve içer olduğundan almışta olup. Daima şu. Birge olup şu. Oğurlardı. Koltuğunu alıp cebini yerden alıp şu. Biline benim köye öldürmek olup. Daima birge olup. Aktır oğurlar. Önü göskülür. Var oğurlar. Bay oğurlar. Hurmatlı konuklar, hoş geldikler. Ошондой бүгүнкү тойдун күбөлөрү аяшымын мыктыек, ошондой эле келиниз айтадан. Өкөңөр эмне дейбиз биз ошо. Көптөр эмнени билесе биз да ошого кошулабыз. Ошондой эле көң бактылуу болгула, тең болгула. Ошондой эле биздин келбей калган эркин аяшыбыз менен канекей досубуз дагы бу жерде болгондо өтө катуу толкундалмак. Ошол эле ата энеңер кандай тилекти тилесе биз да силерге аяшыбыз ошондой дейбиз. Бактылуу болгула, бай болгула. Mana tuğanlar gol çarpıyoruz, ayında şakalarla bir gol çarpıyoruz, tuğanlar gelinizler. Biz razıçılık aytayız, alıp gelgen birlikte tapşırız kutuqta istedegi razıçılık aytayız. Gelinizler maestro koştayın. Jogar Mırza çarpıyoruz, geliniz. Jogar ağa. Jogar niyetleri alıp geliptir, bir gol çarpıyoruz, tuğanlar ayında şakalarız. Ayında şakalar eciler barınızlar. Hürmet konutupa bir cemaat azmaz. Sözgü şaşıvat duruşunu çaklaylanlar. Çoğu bir 40 mintal bilgilayınca. Kardeşul Jomart Ağaz'ın, Jomar Ağaz'ın kollektiv cemaati var iken. Temur Ağaz başlagan Saşka deydi. Stal, Çınar eciler hoşlagan. Kollektiv, gelip erinizler hatta bir başlaydı. Barınızlar kollektiv cemaati sözgü çıkıp erinizler. Hoş geldinizler. İsmet Bey'in Hamza'dan ülönü, İlbet bugün yaxşı tilek maksatlarga жеткиле, бактылуу болгула, кармашкан колуңар дайыма, ажыралсын түбөлүккө, дүйнөдө бар жакшылык нерселерди каалайм силерге. Бактылуу болгуңар дагы бир. Бүгүн күнүнө мына биздин баарыбызды баш кошконубуз 2 жаш, ошол койкана ашот костук болгон мезгилибиз. 2 жашка бакталай калайм. Узун өмүр, ошо Akjol. Evet, Akjol. Turmuş yoluna ketip atkan mezgilde bir uy bölök kurduğunu da ular iyilik var. Бакытка сунган колуңарды, турмуш ачты жолуңарды, мына эми турасыңар баш кошуп, түгөй болуп бири-бириңе жарашкан. Бактылуу үй бүлөдөн болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ден соолукта болгула. Рахмат, разычылык айтабыз. Болду, мен кошулабыз, калганыбыз. Канбек мырза. Жолар сагада ушунчалык той бергениңе сагада рахмат. Сине бизде мына кемчилик өссө кечиресиң, дагы астында жакшы күндөр бар, жакшы тойлорду да унутпайлы. Ушунчалык алыс жерде жүрүп ушундай той бергениңе сагада чоң рахмат. Сен кош атаганыбыз бар, ошону тапшырып коесуң. Рахмат, мына туугандар айтылган кабыл тилектер кабыл болсун. Жолдар мырзанын коллектив жамааттарына разычылык айтабыз. Котуктаңыздар, конверттер тапшырыңыздар, андан кеттиңиздер дей баштайбыз. Рахмат силерге разычылык. Рахмат, 2 жаш. Мына туугандар мырза. Мындагы бар 2 жаш менен бар эстеликке сүрөткө чыкпаңыздар, Канбек мырза. Коллектив сүрөткө чыкпаңыздар. Коллектив башкалар агылар, келиңиздер. Эстеликке сүрөткө чыкпаңыздар 2 жаш менен.
Ayınlar gelseler toyuzun 3. bölümün başlayız. Bir koç haberimizden gelinizler turunda. Önüne kudalar çarçalarınızlar da. Barız bilgelikte bir şanlı 2 yaşındırma çok açığa çökülete. Barız bilgeliklerinizde. Rahmat. Evet turunlar. Toyuzun 3. bölümün başladık. En yaşlı birimizden 2. bölümümüzde karşılayacağız. Bilim konuklarına indirgamırzalarına. Turunlar gelinizlerini biz hazır bir cemaatli sözgü çakıralandan keyin 2. konkurska dayandıkka çakıralı. Hazır bu jaka çakıranın çalpı bizden şu Joğlar ağızdan dostları var eken. Dostlarım çakırayın. Tonuçunda ve ağız başlayan dostlarımı bağrınızdan da sözgü çakırayın. Andan keyin 2. konkurska gezek vereyim. Ha, Toşvik. Çoğlar mene Toşvik'in çoğu çakırayınca. Gelinize vaktiniz azı. Çoğlar ağızdan Toşvik Mirza'nın dostlarını bağrınızdan bir gelip çakırayın. Gelip verimizlere. Bölümleri nedeyüz 2 yaştan birinciden baktılı olsun şu atinesi, tuğan uruğun, kayın jurtun, ağa jurtun şu seylagan yaşlardan olsun şu şu toyga бар жоғыз қалып тілек айтып отырмыз ошолор түздөн түз тийсин ушу бактылуу болууга şu Joğlar dostum sen dagы şu Ayşe'nin orduna şu yerде baş göz болуп атасың сага дагы чоң рахмат ушунча адамды чогултуп той бергениңе Бүгүнкү тойдун күнөөкөрлөрү жана күбөлөрү биринчиден биз инибиз
ырыс келди, келинибиз Ханзада эки кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ар дайым жашооңордо бүгүнкүдөй гана кубанычтуу гана жашоо өмүр сүрсүн. Кыргызда жакшы сөз бар экен. Бул Ханзада биздин Ырысбек инибиз сага күйөөң эмес, күйөөрүң болсун дилайм. Бул Ханзада Ырысбек сага катының эмес, аялың эмес, аярың болсун дилайм. Экөөң эч качан жамандык көрбөгүлө, бактылуу болгула. Жолдаш силерге да чоң рахмат. Ар дайым жакшы күндөрдү бөөсүп жүрө бергиле. Рахмат бардыгыңыздарга. Рахмат, расчылык эми жигиттер көрөлү биздин точок достор келиңиз. Мырзабыздан. Урматтуу келген коноктор, Ырысбек укам, келиним Ханзада бактылуу болгула, самый главный бактылуу болгула. Кыргыздын желегин желбиреткен, туусун көтөргөн, кимдин ырдаткан, эң жаманы качып кеткен Акаевтай бол укам. Бирок сен качпа укам, чырдай эле жүрө бер. Эң кызыгы Аштамы сыйлаган жакшы балалар болду. Ушу не дейсиз? Бес оңуңар чың болсун, жолуңар шыдыр болсун. Самый главный бактылуу болгула укаларым. Рахмат, расчылык. Сүйлөйсүз, калгаңыз, кошуласызбы? Сүйлөйсүзбү? Рахмат, расчылык айтабыз. Мына туугандар биздин мырзаларды жакшы кабыл тилектерди айтты. 2 жашка Ибрайым айтканыңыздарды 2 жашка кабыл этсин Аллах Таала. Эми алып келген белектерди тапшырабыз, куттуктайбыз. Эстеликке сүрөткө жазандан орун алып турабыз. Рахмат силерге, расчылык. Музыка чыгарат. Barga dökmek çok koçuk gün olsun. Barga dökmek kalma tek olsun. Kalarım sana Рахмат, Жолдар мырза менен Тойшик мырзанын достору. Ырысбектин аяк шагаларын арасына айтабыз. Бар болуңуздар агалар. Сүрөсү боюнча экинчи конкурс ыр-би конкурсун кылат экенбиз. Жана би конкурс болду эле, эми ыр-би. Экөөнө бирдей аткарган ыргашыктуу, бийгешиктүү айымдардан мырзалардан чакырабыз. Жаштакай эң баалуу белектерибиз бар. Той ээлеринин аттан бар эми. Ыргашыктуу, бийгешиктүүлөрдөн чакырайлы. Келиңиздер, азыр биринчи шарт. Келген коноктор, айымдарыбыздан сиздер ой чаап колдоп турасыздар. Oyundun şartı, birinci şartı canlı ürünün bir kupletten ırırday, eskir olalı, zamanda buraya bir kuplettenler. Bu konkurstu ikinci konkurstan atayız. İkinci konkurs. Azım birinci şart, canlı ürünün bir kuplettenler, eskir olalı, zamanda buraya başlayızlar. Biz birinci, kimden başlayız? Bu yönetmen önce bu kadar da başlayalım. Bunday lazım hazır. Biz birinci şart, kahvaltıyla gayetmeyiz, sırası başlayız. Muzikaçık direğe götürür. Eceke sizden başladık şey mi? Geliniz. Adınız kim Ecek? Aldığınızlarda 2 yaşlı kutluktap, özünün canımlı çıkarması menen adına zatı çalışkan Altırgül ayından bir kubiletler. Bir olça yapmanızdan görünüzler mazalar. Okşaşmaylar. Varız bir şamdura olça olça. Gelinizler bir. Dün burada olça yapanızlar mazalar. Altırgül ayın geliniz. Can 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 joluktun kaydan aklımdan aldın azapka sal. Oldu, şarkı söyleyeceğiz aslında bile. Can 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 dedim. Bu ise kaç hafızlar atılır ayınla. Dostlarından, krasavşik bana bizden Yaşnak olan Canlay Mırzadan bir kupletir. Kaç hafızlar oturaz, geliniz Canlay. Oynotup izleyeceğim Umrutay baktım gökölü Halkalar benim camarım Harızım izgezelim Kaygındım arttın ben seni Harızlar kim var ben çelik Cüp olgun gülüm istesin Yüreğim mor itten seni Ağlandı nurga böyleysün Hakkıyla giysen göykölüm Ağlanla bir daha yalza Acar muhimsin çelik Kaç hafızlar bizim Canlay Mırzada. Ona tuvaletler.
Rahmat, Rasul Aytmaz mına en sonunları oldu. Jamay Rahmat. Adalese kiyiti jekemiz. Jaştay bolğon ata jurtun артынан Жанар жекебиz. Эже? Экөөбүздүн көзүбүз жаман окшош экен, а? Жанар эже бир куплет, а? Келиңиз эже. Meneke, 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 dünyada tabılgız bereke. Men dağı deniz ak boyun, ay yürü kırdayım senesen. Men dağı deniz ak boyun, ay yürü kırdayım senesen. Alçaqlarınızdan turanlar Жанар эжебизге, браво эже, рахмат. Кийинки красавчик мырза группалаштарынан Нур Жигит мырза бир куплет ар. Келиңиздер жигит. Досым дескен бактылуу болуңар. Силерге Күншәле Кышты суық мезгили қылтады менің денімді махаббат денизіне чөккен кемемді құтқарды сенің жүрегің жайып жүретін сәді менің қаншалық таш болуымыз тағдыр қайрадан мен жаныңа келем жаныңа көпке шейін жүре алмадым көздеріңді таштаны сымалғабан шүгір деле кем емеспін сен мені сыйлайсың ал бір адам қатары көктемден жүрекмен жетпеген арзуға жетпеген қайны амир қыз қатары мамине маған жетпек менен саған бір ғана сүйі жайлagi жай берет деп көремін тіпші бас жүрегім қиналды тағдыр өзім мені қинады сезімімді мен саған шығардым ел қатары маминеге мен шыдадым тура içimde sizden kendi өчпөйгө үмүтүм ешкачан өчүгөй өз көзүңө чыгам курамын сенин оюңда алдайым куларымды жакындатчы бир жолу сөз аркылуу шүпүрайм сен мен көңүлүмдү абарайсың сен өзгө чырайыпсың мейли арабызда жүрөбүз алысында ал сезим соктун чечен сарын калып келмекте сез калыбызда сүйүүнү курам жылуулук менен бирге эришкен суда Neni ırdadım? Men tushunmadim misali. Чынын бул ырды ким жазган? Өзү жазган экен. Очакпазда турганда браво жигитке рахмат. Рашид, эми досторунан красавчик. Абдуали мырзадан бир куплетер. Очакпаздар Абдуалига келиңиз. Мен сага келемин айлуу кечте Ошодо сүйүү бар бо деңизде Олтуруп экөөбүз көккө чейин Кетчелем мен кайраттын ичинде Кетчелем мен кайраттын ичинде Сүйөм деп мен сага айта албайм Сүйөрүңдү бир өзүңдөн байкай албайм Алтыным жаныңдан чыккым келбей Келген соң кайра мен кайта албайм Келген соң кайра мен кайта албайм Очакпаздар Абдуалига тургандар. Мына тургандар эң сонун айлуу кеч. Кийинки красавчик. Кызыл кара рубашкачан атыңыз беле? Эдил мырзадан Аяш агасы бир куплетер келиңиз Эдил. Эдил конкурска аттың, Аяш агаларынан чыгайлы дедиң. Бир куплетер мына жигиттерден калышабызбы? Коемду камыш жигиттин намыс дейт. Бир куплетер жанагы балалык сүйүндөгү бир куплет келиңиз. Жаңғыр төктү эч басылбай ошол күндөр кайда кетти Tutanlar, koçaklarınızlar. Cangir törtü canım. Rahmat edin. Bravo, ilk stroçkası mesela. Simertten Yunaner. Okulemesi. Ziya Bayın'dan bir kupleter. Gelin Ziya'dan. Men apamды колдорунан таныгам Журуу болчу жумшак болчу колдору Утускан сайын бажырайымга турган Koçaklarınızlar.
Şuşabeylerde uqtaqşagan, ben jaqtaga uqqan joq. Rahmat, tamosha. Emi 7-şart, emi qiziq yerga keldi. Hozirgi urdagan o'riningizlarni endi rap qilurdaysizlar, rap. Hozir urdadinglar Nurjigit. Yo'q. Hozir rap qilurdaysizlar, men bir muzika qo'yib turib, repetitsiya turida Bekborbiyevning Delgrin degan chiqarmasini rapga solib qo'yib, hali sizlar qiyqirib qattiq o'shanda urdaysizlar. Sizlar qarab turibsizlar, gap deganlar встречайте. Вот чалтрас. Чаштар, маэстро. Kamera becerikli. Kızıgan sana. Kızı söylemeniz. Kızım gülüm sen beni konda. Ayağı maestro. Bu dişle bitiriyoruz. Rahmat, bu dişle bitiriyoruz. Birincimiz. Can arayında başlayız. Can arayım geliniz. Almaştır başlayız. Niye bekiniz yapmaz? Hazır canağı yeğenelerdi hemen rapke salıp görünüz için. Canlar ecemday. Bugün Lukanızın toyunda ırdayızsan açan ırdayız. Rapke salırdayız. Ece bundan kılaz. Bu esne çıkar koşun bu sözlerdi. Esne çıkıp kalkan yerlerde klastaşların atın koşup başlayız. Ceskiye söyleşken jigitlerin atın koşup başlayız. Din tanıma. Ayağında bu dişikler bitiriyoruz. Can arayım, ekin tuşak, rap. Koç altırızlar. Gettik anda maestro. Yenekem. Yine de sen bana için yenekem. Ben daha verirsak olayım. Sen daha cüre var seneten. Yine de ben daha verirsek olayım. Oradayım cüre var seneten. Budiş tez mikrofon. Rahmat, bravo, olçaqmazlar. Aleni giyinki krasavçik Mırza. Bizden dostlarından Canvay olça attırız, kolda rap, canavırlı canavır. Kettiğine maestro. Sanki korap ki, yasla o. Koç ağfazlar Canvay'a. Yeni Atırgıdıcı. Can-candır derdiniz bile. Can-can diye uzak rap klasıca. Ayağında bu dişikler bitiriyoruz. Can-can rap Atırgır ayında. Kettik ana maestro. Diyeceksiniz ne der koydunuz? Can, bıdış. Rahmat hazır sizlerle rapti görseler. Nurjigit ayından hazır. Rap. Nurjigit. Canavın rap. Bayastan demişti şarmanda kılacak. Gettik ana maestro. Tekrar. Kesmim giydim, patikemi giydim, eşliği açtım, çık. Gif geldim, tum. Yeah. Teke. Eşliğe çıktım, eşik su. Metro vardım, metrocu. Metro maestro. Kurbandım, yeah. Oh. Teke. İşte vardım, işte biz geldim, bir vakit çaktım. Nasıl kızık seni giyini ölçüp koydun, nasıl bitirip koydun? Bravo, olçağı kozlar tuğanlar. Kızık çeyli olmuş için katılma hoşlukta bizde katılacağım. Sende katınca oluşunda ırlar canın ota dedin katınağa ne vapşı sonuklar canına. Olçağı kozlar Nurjigit'e, bravo. Ben senin. Rahmat Nurjigit değil mi? Manastan çurak kem bitendi. Bravo. Buna bizden krasavçik. Cana ayrı geçti dayı, ayrı geçti şöyle. Ayrı geçti, rap lazım. Kettik ana, jigitler olçağı toz kodar. Maestro. Ben sabah gelemedim geçti. Baykay albay.
çarpmanızdan tuğanlar, Esat. Eli gezek. Yedim. Gezek sizde mi? Stroçkaмен жаңбыр төктü. Ayağında dang budiş. Anam nojur teke de kızım burada. Kettik anda. Tuğanlar hiç kim mani vermeye kaldı. Жаңбыр töktü dey. Kayra töktü dey. Kolça apazlar Edil Mırzaға. Bravo. Rahmat. Mikrofon az götürüp koz kıstamırsa. Eni ökülenесин атынан rap Ziyaday. Kettik anda. Kamlek. Oldan gelse koştattır çıkıp durup. Maestro. Kamlek. Үйретпепсіз да жақшылап. Ырдаған үйретіп қойыпсың. Қанша ақмаздар өкіленесін, Esat. Рахмат. Енді үшінші шартыңлайын ба? Деп алды. Үшінші шартыңла, мынау жерге келіңіздер, тізіліңіздер. Енді тізіліп тұрыңыздар, тізіліп. Үшінші шарт. Üçüncü şart. Geliniz. Burcu hazır men бұл жерде сіздер үшін оркестр болам. Burcu тасымыз бошаңыздар. Эми азыркы хор ырдайбыз. Хор сиз өзүңүз күн сиз эми голос текшеребиз. Кимин голос катык чакына, кыйкыр өз-өзүңүз ырдайсыздар. Мен бир иштен бир куплет. Өз-өзүңүз кыйкыр ырдайсыздар. Түшүнүктү? Бир, сиздер кол чаап турасыздар. Эки жарым, 3 баштадык. Bravo. Эми туугандар, биринчи орун, экинчи орун, үчүнчү орун, төртүнчү орунуна белек бар. Калганыбызга ыраазычылык. Эми биринен өтүп бири калышпай жакшы мыкты аткарды келген коноктор аныктайт. Кол чабып мен конкурсанттарга алып айтам, кыйкырма жок, кол чабасыз. Жакшынакай беректерди караңыздар. Биринчи жакшынакай конкурсанттарыбыз алтын заты жарашкан Атургул айымга кол чабуулар болсун. Красавчик, биздин эң жакшы аткарган мыкты Нуржигит мырзага чабуулар болсун. Ал эми эң жакшы аткарган өкүленесине кол чабуулар. Эң жакшы мыкты аткарган Абдуали мырзага кол чабуулар болсун. Рахмат. Эң жакшы мыкты Эдик. Красавчик. Жаңа мырзаға кол чабуулар. Атачы, жаңа айымга кол чабуулар. Барды бирден болду, бирок себеби чын жүрөктөн жакшы аткарды, өзүнүн репертуары менен эң мыкты аткарган туугандар. Биздин Нуржигит теберебиз туугандар. Кандай дейсиздер? Туурабы? Жакшы аткарды. Туурабы? Туурабы да Нуржигит жакшы аткарды, рэп айтты, өзүнүн рэпин айтты. Нуржигитте беребизби? Туурабы? Беребиз туугандар. Кол чапыңыздар туурабы болмосо. Ал эми туруңуздар. Биз Нуржигит мырзага жакшынакай белек беребиз туугандар. Эң жакшы баалуу белек бүгүнкү тойдогу Нуржигит келиним алдыраак чыкчы. Нуржигит мырзага мынандай жакшынакай белекти досум Гурбалашым болот а? Гурбалашым Ырысбектин үй бүлөсүнүн атынан жакшынакай мынандай эң баалуу белек биздин Нуржигит мырзага. Туугандар өзүнүн репертуарындагы автордук репер менен. Кол чапыңыздар. Браво! Приз. Досым, респект. Әшім, уақыты болғыла. Бүгінгі тойға келген өзіме қуаныштамын. Бүгін жалпыларға рахмат. Шу белекті сіздерге подарок еткенге рұқсат берген. Рахмат, қол чапыңыздар. Siz hoş geldiniz. Рахмат, 2 жашқа тапшырыңыз. Экинчи орунду биз
Birinci orunda biz, ikinci orunda. Mındağız. Mına tuttuңuzдар, азыр мындағыбыз тұрғандар. Biz ikinci orunda жашына қалған ejekemiz мына біздің Жанар ejekemiz көріп тұрғандар. Қанша алқыздар тұрғандар. Приз, келin Жанар ejek. Мына жашына қойылған приз сізге. Мына, ал эми үчүнчү орунду эки мырзага бирдей беребиz. Жаңой менен Абдуали көрөбүз. Кандай дейсиздер? Қанша алқыздар. Алдан чыгыңыз. Эми мындай белектер болуп калды. Yeni mallarga berip ko'rsatlar Jamol Abduali. Ana ikkovingizlarga pul getirmaysizlarmi? Sizlar ham umid qilib turasizlar. Qancha alfozlar yedik ko'raman finalistda. Shandura. Yedik. Mana Jashnaqa belek alfar priz yo'qnenesi bu belek sizga olsa. Endi to'xtang, Turg'un ayolga bilet berishingiz kerak. Turg'un ayol o'zgacha belek berayim. Moskvada shunday ekanmi? Abedga cheyin jamg'ir joy yo'ratgan. Abeddan kun ochilib kelayotgan, hozir qor joyda. Qo'l chatir. Tamam? Qo'char hozir priz. Endi beraymi? Xudodan boramizda. Qo'char hozir ko'rsattirga. Chaqiramiz. Jalpi bizning shu bugungi kunning seyirkenleri Irisbek menen Xanzada qizimizning dostlari, klassdosh dostlari, o'zgöndük guruhboshlari, jana shunday eng sevimli qo'noq Irisbekning jalpi bizning Jiparandan kelgan dostlari Aybek Jangoy Mirza boshlagan jalpi guruhboshlari, klassdoshlari, cho'q dostlarimni chaqiraman. Chaqir dostlar birgalikda. Rahmat. Mana tuğanlar, geride konuklar, ayaşağılar, jalpı meymanlar. Bir koça beringizler, şu jigitlerge şan görüp beringizler. Hormatlı jigitler, hormatlı mırzalar. Hazır kızdım 40 çarçılık deydi. Ayımlardan başlayla, andan keyin klassdaş dostlarından kabul edip başlayız. Biz Xanzada kızımızdan korkularından kabul edip başlayız. Bir çetinin jakın korkusundan geliriz. Xanzada Ayashim Irisbek Qarmashqon bollar hech qachon üzülbösün. Dünyada barcha yaxshiliklar qalay. Altınga to'lsin qo'linglar, aqlli jubay bo'linglar. Kumushga to'lsin qo'linglar, kuyimli jubay bo'linglar. Asılkech jubay bo'linglar. Janaşıp turat oyunlar, jarashib turat oyunlar. Bugungi uylarni qo'yinglar, futbol bo'lsin. Dünyada cheksiz baxtli qalamiz derler. Qo'shilingizlar, rahmat, ayımlar, rahmat Rasul. Endi tuğanlar, biz Irisbek'tin klassdaş dostlarından başlayız. Hurmatlı jigitler, klassdaşlardan ekönüzдөр, üçönüzдөр жүрөңүздөр. Жамаатчылыкта jigitlerden, klassdaşlardan келиңиz. Başlayız. Assalamu alaikum. Бүгүнкү тойдун күбөлөрү. Irisbek достум, Ayashim Xanzada бүгүнкү үйлөнүү, ак үлбөт тоюңар, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Дүйнөдөгү эң жакшылыктарды, чексиз жакшылыктарды каалайм достум. Биринчиден Аллах Таала жараткан ушу баарыбызды мусулман кылып жараткан, мусулмандардын арасынан кыргыз кылып жаратканына Кудайга шүгүр дейли достум. Кармашкан колуң эч качан үзүлбөсүн достум. Түбөлүктүү бактылуу бол. Мен сага бак каалайм достум. Багыңа шак, шагыңа мөмө. Мөмөң мөл болсун достум. Рахмат. Kalça qo'ngizlar turadi. Atimiz kim?
Алтынбек жакшы кабыл тилек айтты. Алтынбек мындай да. Мусулман болуш аста-аста, кыргыз болуш кыйын. Бирок кыргыз элине эч ким жетпей тургандар. Эң жакшы кабыл тилектер болду. Жигитибиз жыйынтыктайт келиңиз. Daha biri var. Hurmatlı dostum Rıspek, Ayaşım Kanzada, ekonomilerden bağırmaktan onlar üzülmesin. Aldınardı bala, artınardı mal bassın. Bağırmaktan onlar hiç vakit üzülmesin. Örüktey, memelep, tavuktay cüpülüp, özgürdün ağa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birinchidan butkul olam jaratgan jana insonlar jaratgan shu insonlarning arasidan bizni musulmon qilib jaratganda Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Shunday respekt ayashimiz Xanzada qarmashqan bo'lmalar üzülmesin, bugungi to'yga bo'lsin. Alloh taolo ikki dunyo baxtli bo'lsin. Shunday bizning payg'ambarimizning so'zini aytib o'tganday, sizlar eng yaxshilar bilesizlar degan. Sizlar eng yaxshilar özüңөрдүн аялыңарды сыйлаган деп айтып кеткен. Ошон үчүн бириңерди сый урматтуу болгула. Ислам динин туткан инсандардан болушуңарга биз чын жүрөктөн тилектейбиз. Чоң рахмат. Рахмат классташ достор, эң жакшы оригиналдуу, жакшы кабыл тилектерди билдирди. Рахмат силерге дагы ырайчылык. Эми Жипромдон келген досторуна берейин, андан кийин өзгөндү группалаштардын өрөсү. Жипромдон келген достора келиңиз респекте. Assalamu alaikum. Maqtu бүгүнкү тойдун күнөлөрү. Мактуу досум, Аяшим жана. Аяшим Ханзада оңор болсун. Ушул каалоо тилектердин баарын Аллах таалам өзү кабыл кылсын. Ушу силерге кааларыбыз эки дүйнөнүн мактуулугу. Ден-соолугуңар чың болсун, асманыңар ачык болсун. Ден-соолугуңар чың болуп, асманыңар ачык болсо, калган өзүңөр боло аласыңар. Эң негизгиси эки дүйнө бактылуу болгула. Барыңыздарга көңүлдүү кеч. Рахмат. Эми мыналар Ылайы Таладан келген досторуда көрген группалаштар даярдап туруңуздар. Ушул жигиттерге келен андан группалаштар менен жыйынтыктайбыз. Ким сүйлөйт? Сизби? Келиңиз, бул жакка чыгып бериңиз. Ылайы Таладан келген Рыспектин досторунун атынан келиңиз. Респект olsun. Ayaşım Xanzada. Karmaşkan olman üzülmesin. Ardayım baktım yoluna. Azday olsun öptüğü görüp bizim içine belegüz var dedi olsun. Hoşam kavga tuttu. Rahmat, жигит чоң тапшырат көптүрүбүз. Рахмат, ырайчылык Ылайы Таладан досторуна рахмат. Эми өзгөндүк группалаш досторуна да берели, жигиттерге андай чоң берек тапшырабыз. Өзгөндөн келген Респекттин группалаштары келиңиздер. Assalamu alaikum. Бүгүнкү тойдун коноктору, ошондой респект досум. Ошол бүгүн сен жакшы бактылуу күнүң. Досум бактылуу, эки дүйнө досум. Кармашкан болгон эч качан üzülбөсүн. Бешке чейин бирге болгула, сыйлашкан, урматташкан күндөрдөн болгон досум. Ошо бир аз болсо дагы силерге атаган белегиз бар деп кабыл болду досум. Бир жигит жыйынтыктайт келиңиз. Ülkü, en soğuktu mülkü demekçi, ülkü. Главный бүгүнкү кармашкан колуңар эч качан üzülбөсүн досум. Силерге каалоорум досум, чын ден соолук, узун өмүр, каржыбас кайрат, ачыган айран, жүзүңөрдөн күлкү кетпесин, тоок каныңардан түлкү кетпесин. Тамашалаганын баары эч качан кармашкан колуңар üzülбөсүн, түбөлүгү карып чал болуп калышаңы бирге болула. Мына тургандар 2 жаштуу достору чакырайлы ылдыйганы. 2 жаш мүмкүн мисалдыга түшүрөсүздөр. Жалпы Ылайы Талалы группалаштары, классташтары, Жипром досторун арасындабыз. Аденеле, респект, өзүңүз боюнча. Респект. Мунагыбыз жалпы жигиттер жакшы оригиналдуу кабыл тилектер билдирип алып келген, белектер өткен подаркаларды тапшырат, койтуктай, андан кийин айымдар белек тапшырат. Рахмат жигиттер.
Жашыңыздан айымдарда құттықтап қойсаң, жігіттер келіңіздер, құттықтап қойыңыздар, 2 жашта, андан кейін естелікке сүрікке шақыртқан андан айымдар, жашқа қойған Ханзаданың құрбылары құттықтайды. Келіңіздер, айымдар құттықтан қалас, болса қоштайды. Біздің Айшарыңыздар. Ассалаумағалейкум, қадірлі меймандар. Бейбіті мінездерменен ұрматты шүгілді тойдың себепкерлері, Исфей Үкамелі елінің бақылы олсын, қармашқан қолдары түрелгі бекем болсын, ұшылардың ұшы есігін астында российский тәпішкелер көйт аяқтай жайлайсын. Мына құдағилар, 100 жылдық құдағилар емес, 1000 жылдық құдағилардан болып, бірін-бірін сыйлаған, ұрматташқан, сыйлашқан жаштардан болсын. Ұшылықам 2 жыл ұшын балда, 8 балалы олсын. 8 балалы болса, біреуісінің атын тайлап қойсын, біреуісінің атын жайлап қойсын. Шоқтонғанының чөчесінің ұчынан бешіктің босымен байлап қойсын. Мен ошоны қалайым, 2 жыл ушул тойды бәрі өз бешіктеді чоқ олалы, ошо күн Алла Таала нәсіп етсін. Бүгінгі тойдың көлері Рысбек, Ханзада, сілердің махаббат тойыңар күнін құттықтаймыз. Қармашқан қолыңар әрдайым бірге болсын. Ата-енені сыйлаған, қайын жұртты сыйлаған, таға жұртты сыйлаған жаштардан болуға. Жодар, Нұрсұлу сілерге дағы рахматты болуға, барыңарға үйлілік бақ. Мен қызымның сакасына арнаған үрі барлерді беріп қайсын. Saman, amandan çıktı caman, apa olan diye sakanın zini caman. Жодар, ушул кичинекей карындашыбызга жанагылардын баягы эсени бир 300 берип коеюн. 300 болобу азыр 500 берейин же. Мына болот а? Мына эмне бул? Бул эмне? Акча. Акча дейт экен. Кача апаңыздар, атың ким? Дина. Динара? Дина. Рахмат, өмүрүң берсин. Ырашчылык эң жакшы бүгүнкү эң кичинекей Дианага катнашыбыздан. Ырашчылык. Берекет тапшырасыз кудалар. Рахмат силерге ырашчылык. Жолдардын кудаларына бар болуңуздар. Чоң рахмат айтабыз. Тугандар, мына биздин кудалар, жолдарды куттуктаңыздар, 2 жаш куттуктаңыздар, белектер тапшырыңыздар. Урматтуу Рысбектин достору, айылдаш, классташ достору, Жупрондук, группалаштар, Улайтабадан келген достору, жалпы мырзалар, баарыңыздарды кайрадан сиздер үчүн, жаштардын урматы үчүн сохранениңиз бар. Жаштар билебиз.
oldular. Shake that ass for me. Go, go. Let's go. Shake your body, the whole girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right. Some girls they act retarded. Some girls are body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say. Every day she be giving it up. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Şumgentin kızlar sın 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 Alnıkımızı başı Kuzum Şumgentin kızları sın 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 Alnıkımızı başı Düşünekten 96'ları varımız mı? Kuzlarımın Bu suretli tuğanlar toydu şanisinin vardı. Hazır bu suretli aksiyon olup göz tuğanlar. Bu aksiyonun bası 1000 rubilden başlayıp tuğanlar. Bu aksiyondu 2 yaş kalağız. Bugünkü dediğin bağlı belek bolu 2 yaşlı mündeyini turup esterik bolup. Bu belektin aksiyonun portretin bası 1000 rubilden başlayıp tuğanlar. 2000 değil. 2001. Çınlar. Erkekçe. Oğal dostları. Cevap etmesem. 3001 dostları. Oğal dostları. 3001. Ya dostlar kalıyor. O sadımlık dostları 3500 rubil. İşlerinin bir. Buracaklarından mesajlar. Buralar, adacı, hurmatlı meymanlar. 3500 rubil. Kurdalar, çalıklı meymanlar. Öğlenmez annede, öğlenmez. Kaça? Biri öğrenmez. Bir, 5 geceyi sonarız. Öğlenmezseniz alıştık. Bir çağırın, 3000
3500 bir жарым. 3502. 3502 жарым. 3503. 3503 жарым. Отсадылық достары да алып тұрғандар. Респекттен отсадылық достары 3,5 миңге алды. 3,5 миң төрт ойнан кетсін. 5 кечен санайын. Бар мы? Бұндайда ешкім ұншықпай қалады. 3,5 миң 5, 4,5. 3,5 миң 5, 4,99. Бар мı? 3,5 миң 5. Var mı? 99 bol, 4,95 geçen sana atam. Var mı çok? Beyaz ışın çiftler görürüz. Var mı? 3,5 ming 5. Ha 5 şimdi. Ya. 3.500 5 yaşlı dostlarına gitti. Gelinizde. Koçan koyunuzlar bizim olsaydınız dostlarına. Mına tuğanlar. Hazır mı dağılağız? Urmatlı otsadırlık dostları. Mına bizden Irıspek'tin dostları, otsadırlık dostları 3,5 ming aldı. Biz cevap jaşırbayбыз. Kartamda var. Silmart etip verildi. Kartanızı berip koyamız ona. Turhan, konça altınızda turanlar. Buna konça altınızda kartanızda alıp geliniz. Sizler konça altınızda turanlar. Muzga hoşlar turar. Ötkende bir ısıkonda bir tuğan taratsak 5 ming aldı da. Kartamasının adetlerinde barğanda kartasında 200 rubl var geldi tuğanda. Üyüden alamız. Tuğanda biz otsadırlık dostlarımın kartasına alırsan ben verip veririz. Muzga hoşlar turar. Bunlar tutturulur mu? Aldın açıkla. Sen bunlar tutturulur. Ve bu to'xtab turinglar. Biz mundamız. Turamiz, kelingizlar, turingizlar bu yerga. Turganlar biz Irıspek'tin dostları mınау suratni 3,5 ming rublga aldı. Biz uşul çalpı dostlarına razıçılık aytamiz. Dostları sizlerge tereң razıçılık 3,5 mingga bu belekti aldыңыздар. Bu belekti dostunuzlar men ayaşыңызlarga topşırыңızlar. Жашынакай olup kottуктаңыздар. Andan keyin bu belek belek bolup uşul dostların attan ömür boyu 2 yaştın үйүндө elinip turат. Бүгүнкү тойдо эң баары белек. Тугандар, келиңиздер ойлосоңуздар керек. 3,5 ming рубль. 3,5 ming рубльди эки адам харелга кирип туруп тамактанып коесуз тугандар. Акчаны сиздер табасыздар. Биз табабыз. Мен ушул чайрада 14 жылдан бери жүрөм тугандар. Канчалаган акчаларды таптым. Канчалаган акчалар жок болду тугандар. Акча колдун тиридей. Акча биздин артыбыздан койсун тугандар. Көңүл бул. Ушул достордон ачык айтабыз дагы 2 жашка тапшырып коебуз. Достор, gelіңіздер, барыңыздар, тапшырыңыздар, келіп сөйлесеміз, келіңіздер. Күрмін. Достар, қабыл тілегіңіз, келіңіз. Бүгінгі құш болыңар бек болсын. Сіздерге қалғырым, чынден солы, uzun ömür. Böyle жақсылықтарын барын қалаймын. Қадашқан қолыңар ешқашан ажырамасын. Бақытлы болыңар. Çok rahmet. Akbar жигиттер, құттықтап қойыңыз, 2 жашта маэстро жаңырап, жаңа қолдап қойыңыз. Assalamu alaikum hurmatly musulman bir tuğanlar. Бүгүнкү тойго кош келипсиздер. Сөзүм бiri башын мен Irıspek досумду чоңойтуп өстүргөн ата-энесине баштайын. Алыста жүрсө да мейли ата-энеси ардайым бактылуу болсун, эч качан оорубасын, кайгырбасын, ушинтип балдарын жакшылык күндөрүн ардайым көрүп жүрө берсин. Андан кийин досум Irıspek
Рысбек. Досым Рысбек. Досым, сен бүгүндөн баштап сен кичинекей мамлекет болдуңар. Ошол мамлекеттин президенти тактан түшпөсүн, досым. Премьер-министри жумуштан кетпесин. Ал үйдө депутаттар көбөйө берсин, бюджетиңер эч качан көксөрөсүн. Жана ошол мамлекетте эч качан митинг эреочулар болбосун. Түгөлүк турмушуңар узун болсун, досум. Жүзүңүздөрдөн күлкү, үйүңүздөрдөн кут, көдөнүңүздөрдөн ыйман, жүрөгүңүздөрдөн бир гана сүйүү кетпесин. Ал эми баарыбызга Аллах Таалам ыйманыбызга күч кубат, көңүлүбүзгө жумшактык, ооруларга шифа берсин, дартыларга дабасын жеңилдетсин, арзорларга карыздарыбызды Алла Таалам өзү кутулсун. Ошол рахмат көңүлүңүздөрдү алганың үчүн. Рахмат коллективі Алим Мырза башынан жамат қолтықта қоз Туғандар жакшы ниет менен той кылды. Эми ушул 2 жашка Аллах Таалактан тиле бир жакшы бир бата берели туғандар. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт дейт. Отурган дасторконубузга бата кылайлы туғандар. Биз бул жака ыраазычылык сөзүн айтыш үчүн биз той башчыларын чакырайлы. Рысбек мырзанын акеси Жолдар мырзаны чакырайлы. Эжеси Тайэжеси Самар эжебизди чакырайлы. Жамар эжебизди чакырайлы. Куда тараптан келген биздин Димар эжебиз Эрнис сагыларды чакырайын. Ыраазычылык сөз билдирсем андай бата кылайлы. Куда келиңиздер. Той башчылар, эл башчылар. Той башчылар, эл башчылары келди. Эми келген конокторго кыска нуска ыраазычылык сөз айтайын. Аягында ушул Самар эжебиз аксакалдар өзүңүз бата бересиз. Азыр эми ыраазычылык сөз айтыш үчүн биз ушул Жолдар агабыздан баштайлы. Жолдар ага келиңиз. Урматтуу коноктор, дагы бир рет туш келсиңер. Анча-мынча бизден кемчиликтер кетсе кечиресиздер. Ушуна кандай десем, ыраазы болуңуздар. Ушу 2 жаш бактылуу болсун. Мен иним Рысбек Элим Ханзада кыда. Ушул ыраазы болуңуздар. Анча-мынча кемчиликтер болсо кечиресиздер. Келиңиz, Динар эжебиз ыраазычылык сөз. Бүгүнкү той үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу Куда, баардык туугандар, чоң рахмат. 2 жаштагы бир жол бактылуу болушсун, кармашкан кол үзүлбөсүн. Баарыңыздарга ийгилик, ден соолук. Рахмат. Эми биз Жанар эжебизге келиңиз. 2 жаштын тоюна келген коноктор, ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп бүгүнкү тойго келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга рахмат. Капа болбой кетиңиздер, таарымаңыздар. Ушу самый главный 2 жаш бактылуу болсун. Рахмат Жанар айым. Эми Самар эже келиңиз, жакшы бир 2 жашка бата тилеңиз, 2 жашка бир жүрөктөн чыккан батаңызды бериңиз, эжеке, келиңиз. Ой, не дейсің, ушул 2 жаш бактылуу болсун, келечеги кең болсун, алдын балабасы аркасын малгаспен кармашкан колдору түбөлүккө үзүлбөй, жашоолору ошо жакшы улансын, экөөнүн ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун, элдин алдында жаркырап ушул жүздөрү жарык болуп жадырап жайнап жүрө берсин. Баарыңыздарга бүгүнкү тойдун күбөлөрү, коноктору ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, 2 жаштын тоюна күбө болуп келгениңиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга ушул ишиңиздерге ийгилик, баарыбыз ушул алыскы жерде жүрөбүз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушул жерде иштеп тапканыңыздар дайым жакшылыктарга буйруп, жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрө бериңиздер. Мен бир бата аз, 2 бата аз дейт. Мен да бир жакшы бата берейин 2 жашка. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт. Көтөрөлү билекти, Кудайым берсин тилекти. Кора койгунуңуздар, койду союп той кылыңыздар. Бүгүнкү 2 жаштын тоюна келген жалпы
меймандардын айтылган каалоо тилектери 2 жашка Аллах таалам кабыл этсин. 2 жаш ден соолугуңар чын болсун. Көп бала болууга Кудайымдан сүйдейинки жылы небере тойлордо жолугалы. Туугандар, кош келипсиздер бүгүнкү 2 жаштын махабат майрамына. О мен 2 жаш бактылуу болсун туугандар. Эми туугандар кыска-мыска ыраазычылык сөз айтайлы. Сиздерге ушундай ак сарайды ачып берген Чиркес ресторабыбыздын жалпы администрациясына мыктыбек укам баштаган жамаатка, официанттарга чоң кол чабып коюу туугандар, акыркы кол чабуулар. Жана ошондой эле сиздер үчүн кызмат кылган оператор агам менин красавчик Арген агама дагы кол чабып коюңуздар туугандар. Музыка жигит Ыста менен баштаган жамаатка дагы кол чабып коюңуздар музыка жигиттерге. Жана ошондой эле бүгүнкү кечени мен тамадайырчы жигит Алмаз Чодоров алып бардым. Ар дайым тойлордо, жашылыктарда, концерттерде жолугушуңар чейин сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин ассалам алейкум. Рахмат. Молодец, красавчик. Эми 2 жашты барыбыз кол чабуулар менен кайрадан турмуштун даңгыр сапар жолуна узатабыз. Келиңиздин күнүн орто келгендерге атабыз. 2 жашты узатабыз, маэстро жагына. Турмушка чыгарен кыздар. Мен Ханзадаға ошо бактын болгу керек деңиздер. Турмушка не то чыгып түшпөгөндөр амалары. Турмушка не то чыгып түшпөгөндөр. Барбы? Биринgiz өттү. Экиңиz дагы барбы? Бойдо кыздар. Барбы? Өтүңүздөр. Барбы өтүңүздөр? Экөө, үчөө. Сиз төртө. Төртө болду. Үгүн азыр. Ханзада. Бир үч дегенде. Ağzını açınızlar aldığını. Şu beni baş başa